Danas sam za vas spremila make-up tutorial koji je onako, mislim, inspirisana sam bila u stvari usnama, zato što sam juče ušla u Lili i videla ove dve prelepe Aurine olovke za usne i bila sam opčinjena i bila sam u fazonu, ok, ja moram da ih kupim i moram da napravim tutorial sa njima. Tako da pošla sam od toga i onda rekao, ajde, pošto kao svi nešto prave sada kao proleće, pa kao neki spring inspired look i sve ono kao nešto nežno, daj da ja opičem jedan smokey eye. Tako da sam napravila jedan ovako dramatičan make-up očiju, a i usne su jake. Nisam stavila rumenilo, mislim da, odnosno smatram da ne treba na ovako intenzivan make-up i imam lepo bronzera, sasvim je dovoljno, boje u licu. I to je to. Ovo je vrlo jednostavan smokey eye koji može svako da ponovi bukvalno, tako da ukoliko vas zanima kako sam postigla ovaj look, nastavite da gledate. Naneću Inglotov YSM puder, odnosno Young Skin Makeup puder. Nanosim ga Real Techniques četkom, ona kolekcija Bold Metals, u pitanju je četka 301, flat contour ako se ne varam. I mogu vam reći, skroz je pristojna za puder. Eto, kao neka ispomoć, stvarno mislim da dobro dođe. Zatim nanosim MAC Pro Longwear korektor u nijansi NV20. Nanosim ga DM-ovim Ebelin Beauty Blenderom. Inače, ovaj video sam snimala davno pre nego sam kupila pravi beauty blender, tako da zato ga ne koristim u ovom videu. I potom ću matirati lice Nico Baggio providnim puderom. I onda ću na van kamere da iscrtam obrve, pa krećem na make-up očiju. Koristim nijansu Cork od MAC-a, stavljam je u pregib kapka, stavljam je Sephora Rounded Crease ili Pointed Crease četkicom. Jako je lepa četkica, ali nema je više u Sephori. Zatim nanosim na donji kapak nijansu Cork, dakle ona ista iz pregiba, četkicom Short Shader E20 od Sigme. Zatim nanosim Jumbo Eye olovku od NYX-a u nijansi Black Bean na kapak kao bazu, pošto pametna nisam stavila korektor koji meni inače služi kao baza za senke, u pitanju onaj Pro Longwear korektor, dakle propustila sam da ga stavim na kapak i to mi je zadavalo probleme tokom čitavog videa i posle. Zatim nanosim MAC-ovu Carbon senku. Dakle, nanosim je na donji deo kapka, ispod pregiba i trudim se da je baš onako napakujem, da je dosta stavim. Inače koristim Urban Decay Good Karma četku, dobija se uz Naked paletu. Zatim uradite isto sa drugim okom i onda uzimam Embark senku od MAC-a i stavljam je na sam pregib, odnosno iznad one crne MAC Carbon senke. Zatim ublendujem. Inače blendujem sve čistom četkicom. Sada dodajem još Carbon senke. Kažem zato što nisam pripremila kapak, dosta mi se krisovala senka i nije se lepo ravnomerno nanosila, tako da učite iz mojih greški i obavezno uvek pripremite kapak korektorom ili bazom za senke.
I dakle tu sad malo dodajem, malo blendujem. I onda uzimam Bourjois Color Contour olovku, crnu, i nanosim je na unutrašnju liniju donjeg kapka i na same ivice donjeg kapka. I onda uzimam short shader sa nijansom Cork i smoke outem tu donju liniju, tu uradim sa oboka. Zatim highlightujem Benefitovim Soft Glow highlightom, stavljam ga ispod obrve. Na vrh nosa, odnosno po sredini nosa. Na čelo, odnosno opet na centar čela. I na jagodice, odnosno na vrh jagodica. Zatim uzimam maskaru, takođe od Benefita They're Real maskaru i nanosim je, nisam htela da vas smaram tim procesom, ali eto malo da vidite. Zatim nanosim Hoola bronzer, koji vam nisam snimila jer ga imam samo onaj promotivni iz setića. Nanosim ga Delium Tools četkom za konture. I moram vam priznati, ovaj Hoola bronzer mi je predivan. Baš mi se sviđa i mislim da ću kupiti originalnu verziju, odnosno full size proizvod. I konturišem obraze, zatim konturišem nos, vrh čela. I naravno, meni neizostavno konturisanje brade, odnosno donje vilice. I zatim nanosim Aurine olovke za usne, brojeve 55 i 52. Tamnije je 52, nju nanosim prvo i iscrtavam oblik usne. Inače, jako su lepe olovke i dugo traju, tako da stvarno topla preporuka. I iscrtavam gornju usnu, inače vidjet ćete kasnije. Trudila sam se da izvučem oblik Marilyn Monroe, odnosno tako prosto drugačiji oblik usna nego svoj. I jako mi se sviđa kako je ispalo do kraja. Tako da ako vam u ovom trenutku deluje nejednako, to je zato što se trudim da izvučem drugačiji oblik od svojih usana. Dakle, iscrtajte ivice usana i onda popunite same krajeve, a na sam centar, odnosno unutar usana, ćete staviti svetliju nijansu. I onda, naravno, kamera nije snimila čitav proces, ne znam šta joj se desilo, ali uglavnom, znači, unutra ide svetlija nijansa, broj 55, i to sada ovde nanosim ponovo zbog vas. Dakle, vidite da ima taj mali blagi ombre efekat. I onda sam samo počistila sa četkicom za korektor i korektorom linije donje usne. I to je to. Nadam se da vam se svideo ovaj make-up tutorial, pa se gledamo u nekom sledećem. Ćao!